Mga kapuso, karong buntaga laing pride na sab sa Cagayan de Oro ang atong makauban. Iyang talento di isa basta-basta, sanglit palayo ay uglayat. Sakto ka na mga kapuso, sanglit ang long jump athlete nga si Clint Nino Neri ang atong makauban. Clint, good morning and welcome din sa At Home with GMA Regional TV nga makita sa Tibuok Mindanao. Kamusta ka karon? Hello, Kapuso viewers, and thank you for inviting me today and choosing as one of your guests. And I'm glad to be here po and to share with you. Clint, unang-una ha, congratulations. Sanglit ning bag-uhay lang. Ikaw ang nagtap atol sa Milo Patafa Performance Trial nga gipahigayon sa Imus, Cavite. Kamusta ba ang feeling no nga ikaw gyud ang nanguna ug nagkaduol na gyud sa imong pangandoy nga mahimong delegate sa atong nasod? Sir, of course, I'm always grateful and so much thankful, and that time, happy kayo, sir, kay, after all the, especially from pandemic, sir, like, dugi-dugi gid mi walay competition and a lot of challenges, sir, especially sa mga training, tanan na apektuhan, dili lang ang kalisod sa pandemic, but also ang mga athlete gid na apektuhan gyapon mi, but thankful kay naka-catch up and nakabalik na sa competition and make it to the top. So, happy kayo happy gid kayo. Di basta-basta gyud mga kapuso tungod kini nga sport event, qualifying round alang sa mga ipadala nga delegado sa atong nasod sa umaabot nga Southeast Asian Games o SEA Games. So Clint, atol sa maong trial no, unsa ba ang dagan sa imong huna-huna? Kumpiyansa ba ka nga madaog gyud ka? Honestly, sir, first thing is, ang answer din ako, sir, is no. Dili ko kumpiyansa kay akong mga rivals that time, sir, is not underrated or dili basta-basta kay ang nag-second place, sir, is Cotabato, which is similar. He's an NCAA champion. Sige ako second, third sa before palaro. And then, napil din ako sila din. So, dili ko kumpiyansa and I just focus mentally, physically, and spiritually. So, motong nakabuot na ako and focus na sa goal. Then, praise God to establish a good record and performance pa din aside of the challenges. For sure, Clint, una nimo nakabot ang skill nga mahimong di basta-basta nga atleta. Ubay-ubay gyud ang imong naagian. Can you share to us kung unsa ba ang mga trainings o preparasyon nga gihimo nimo for the event? Actually, sir, honestly, it's quite complicated po kay dani mong good sa Cagayan, sir, is wala gyud rubberized nga oval, wala jumping area, sir, lack of facilities, and short sa preparation. But what I did that time is I modified the training program based on my experience na nag-gain ako sa Manila kay dito mo guys study, and i-modified lang ako and research na din. And i-arrange lang ako, sir, ang mga training program na ako, and one step at a time lang yun. No rush, as in, para makabot na ako ang akong meet and ma-hit na ako akong mga record nga makabot na ako that time. Karon Clint, nga ikaw ang nagtap no sa long jump trial. Unsa pa ba ang mga mosunod nga activities nimo? Unsa ang imong pagpangandam alang sa mas dako pa nga kompetisyon? I'm proud to share with you that I am chosen and invited to participate in the World University to be held in Qingdao, China this coming June. It is bigger than SEA Games, sir, because it's a World University Games, not SEA Games is Southeast Asian, right? Diba? So, World University na sir, matputong siya sa SEA Games. That's why our goal is to experience and exposure internationally. And also, sir, second is UAAP, kay nibalik naman ang UAAP, so mabo na ang isa sa mga ginagpreparan. And so far, the Patafa, they contact me, the coaches, that I am one of the prospect athletes to be developed either this SEA Games or next SEA Games. Kumbaga, I am recommended in that national training pool na po, sir, para silang i-develop. Kung dili mo karon nga SEA Games, para next nga SEA Games. Nga na, bila. Yun, number one, bilang paulay, sir, nutrition diet, kailangan sakto yung mga food in order para ma-meet niyo mo yung performance. Physically, mentally, spiritually, and also psychologically, mindset na din. Balikan tagamay Clint no ang imuhang storya labi na sa imuhang pagsugod
paunsa ba ka nagsugod aning pagka long jump athlete ug alang nimo unsa ang anaa ni ini nga sport nga imo mangyong gikahiligan? Almost 12 years, more than a decade na ako nagsugod sa pagka-track and field. I started running when I was grade 3, 9 or 10 years old. And then, that time, sir, talagang I start one step at a time until I become known in sa Cagayan de Oro City, in Northern Mindanao, and until I hit in the nakaabot na sa palarong pambansa, national competition, Philippine national game, and so on. So my name started to be known in different universities in Manila to offer me full scholarship. Then padayon lang yun ta. One step at a time, sir. Clint, unsa ba mga qualities no nga kinahanglan aron mahimong usa ka long jump nga athlete? Sa long jump, sir, is one of the popular events in the track and field that belongs to the field, track and field. Ang long jump is a field, not just a jump. Ang mga field jumps are also field. It is one of the most popular events and most also technical events, sir. Kailangan, number one is you know how to run. Your posture, your form, dapat yung structure ng pagtakbo mo, dapat alam mo yun yung mga basic. And for the beginners, as I always said, one step at a time. Try lang and try. And one of the most important is sanay gatan-aw sir sa mo para at least mag-guide ka sa mga mistakes. And sa mga beginner, always be teachable, no? Maganda yung natuturuan tayo palagi. Truly na agyud kalipay basta hilig nimo ang butang nga imong ginahimo. Tuod Clint, tsada gyud ang future nimo no isip usa ka atleta. Busa alang sa tumakapuso, labi na katong mga nangandoy sab nga mahimong successful nga atleta. Aduna ba kay mga tips o mga sikreto nga pwedeng mahatag kanila? For this last question, it's a very wonderful message also, and I just want to share that and gina-endorse dito na ako, sir, and promote and encourage young athletes to pursue more their dreams, sir. Engage in sports activities, especially sa mga parents, if na may mga anak na sons and daughters ninyo nga hilig sa sports, and support them to the fullest. Kaya ako ka nagtabang sa ilan. It's not all about competition, race, ganun, medals, but it teaches us, sir, how to discipline. It leads us to how to be a leader, ganun, discipline, leadership, and honesty, and so on. So far, that's all, sir. Padayon, atletang 50. Daghang salamat Clint sa imong oras nga gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Labi na sa pag-share sa imong kaagi isip usa ka atleta. Panghinaot namo ang kalampusan sa imong karera. Thank you. Thank you so much, At Home with GMA Regional TV, for inviting me and choosing as one of your guests. I am beyond grateful and thankful for inviting me today and to share with you some experience as being an athlete. Maraming salamat po lahat. Kini ang At Home with GMA Regional TV.